A suspected Bangladeshi smuggler was shot by border security force personnel late Friday night near the Indo-Bangla international border at Kamalasagar Pathariadwar in Tripura Sepahijala district. The incident occurred at a zero point when BSF troops on patrol spotted a group of individuals attempting to move contraband across the fence. The incident took place in Pathariadwar area under the jurisdiction of Kamalasagar border outpost. One unidentified middle-aged Bangladeshi national was shot down. The individual was immediately rushed to the Vishalgarh Sub-Divisional Hospital where the attending physician declared him brought deceased. একটু আগে 11:50 দিকে বিএসএফ এর থেকে একজন বডি লয়ে হয়েছিল, গুলি করা হয়েছে ফাইনালে আননোন। তো 11:50 দিকে নিয়ে আসা হয়েছে, কমলাসাগর এরিয়া থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। না, কোনো নাম পাওয়া গেছে এমনি গুলি করা হয়েছিল, যে দূরা তারা হয়েছে, যে গুলি করার পরে এখানে লয়ে আসছে আমাদের এখানে, আমরা ব্রডগেট হয়েছি। পুলিশ আছে। Authorities have launched a formal investigation into the matter. Local police confirmed that the body has been kept at the hospital morgue for a post-mortem examination. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini, Khorang.